Mbukeli masibulise ngalentsasa umhla weshumi elinethoba pe umadoda sizezi ke zivuka ngathi ngumntwana omanzi sumandlalo ngoba ke xa sithetha sithi ayikho eyobuthongo nokuba ke sele utyhafile uqatyiwe kukuvuka khumbula Mbukeli ukuba njengokuba uvuka sele kuphume nelanga bakhona ke abo badele ubumnyama besiya empangelweni abanye bakho boke behamba imigama emide ngezikatshiwo besinda kwezi ziyeleko zemihla nezolo namhlanje ke njengesiqhelo siza kuwe ngqo apha kuwe sizokwabelana nawe kako konke okwenzekayo ukusuka apha ekhaya de siwele namalwandle ntimlo ke ukholo saka lubisi umadlongothi umazipha umamshukuma ndihamba naye umamtshali Olwesibili ke namhlanje lalusuku selekhulisomblukile leli sonto sawubona Mbukeli wohlelo lwesidlo sasekuseni ekhaya Jikelele ingqophamlando yohlelo ingane abayibabaze isesesiswini kunina ithe nje iqeda kuzalwa hawu yakhula ngamandla athusa abaningi bathe besababaza yagaqa ngamadolo ithe isuka yasukuma yagijima njeke njalo ke umchilo wesidwaba sikuphathele konke okudinga yombukeli indaba ezemidlalo njalo njalo igama lami ingunoxolwa kwaMwali uMantshingi ihlaba ngaleli mhlophe qwa intokazi yale Olundi esisham sesifundazwe esidala Mbukeli njengoba siqala nje ke uhlelo lwethu ake senze lokho esidume ngakho sibheke ihamba phambili kuleli hora. What is unfolding now in Gaza is beyond being unjust. It is genocidal. We are a people. Umengameli we-ANC uthi amazwe omhlaba angayishalazeli igameko zokubulawa kwabantu eGaza. Without a shade of a doubt, that gathering was not an elective conference of the NFP, but it was an illegal, illegitimate meeting. Igosa le-NFP lithi inkomfa yeliqela ibibanjelwe eThekwini yonyula ubunkokheli ibingekho mthethweni. uKenan Mdlentshe uthi uza kuqhubeka nokuba ngunobhala Jikelele walombutho. Hallelujah linamandla kamali kaJesu. Sanibonani babukele emakhaya igama lami usibubhana the gospel dude ngila ekhaya Jikelele. Keep watching ekhaya Jikelele siniphathele kumnandi umdlalo neindaba na yonke into oyithandayo. God bless you. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa usenxenxe amazwe omhlaba ukuthi angasishalazeli isimo sokubulawa kwabantu esiqhubekayo eGaza esiphehlwa umbutho wamasosha kwa-Israel njengoba eqhubeka ukuhlasela ephindelela izizinda zasePalestina. uRamaphosa ubekhuluma esithangamini sabeyindaba lapho amalungu obuholi beqembu ebehlangane nenhlaka ehambisana nokweseka kwelasePalestina odlameni oluqhubekayo eGaza. Yizimo zalolu hlobo eziholele ekutheni umengameli we-ANC agcizelele ngokuphindelela amazwi ukuthi elakwa-Israel lifuna ukuvala ngehlahla eGaza njengoba liqhubeka nombhidlango walo wokuthungatha iHamas. What is unfolding now in Gaza is beyond being unjust. It is genocidal, and that is why we are dubbing it as a genocide against a people and a collective punishment against innocent people. uRamaphosa uhlabe ikhwelo lokuthi kutholakale ngokusheshsha isisombululo phakathi kwamazwe omabili. Wakhuthaza namazwe omhlaba ngokuthi mawangathalalisi ngalokho okwenzeka ePalestina. Two-state solution is a globally accepted solution for the problems that have been existing between Israel and Palestine. The United Nations has articulated its view in that regard, and the African National Congress as well, and many other organizations. Labo abazwelana nokwesekwa kwePalestina bakhuthaze elaseningizimu Afrika ngokuthi iqhubeke nokweseka izwe lasePalestina. We would like to place on record our gratitude to the ANC and the government for highlighting the violation of the rights of the Palestinians and for correctly dubbing what is happening there as a genocide. South Africa has been resolute in various international forums. Izwe laseKhathali lifuqa ngamandla umzamo ukuthi kuqaliswe ngokuphuthuma ingxoxo zokuthi kubekwe phansi ikhali.
Ziyabetha-bethana izimvo zabahlalutyi bezopolitiko emva kokuba lo wayesakuba ngumongameli welizwe uJacob Zuma ebhengeze ukuba akazukuyivotela i-ANC kunyulo lonyaka ozayo. Kwimpelaveki yokubuya kwakhe uZuma wothuse abantu abaninzi ngethuba esithi uza kuvotela umbutho omtsha obizwa ngokuba ngumkhonto wesizwe nanjengoko engayi kusebenzisana ne-ANC ekholelwa ngumongameli uCyril Ramaphosa. I'm not going to vote for the ANC, I'm going to vote for MK. And I'm calling MK members, ANC members to vote for me, MK. Lesimemezelo siza ngesikhathi esibucayi njengoba iqembu i-ANC kungenzeka lingakwazi ukunqoba ukhetho ngamalengiso ngonyaka ozayo. Njengoba uZuma esekubeke kwacaca ukuthi weseka umkhonto wesizwe, umhlaziyi wezombusazwe uthi uZuma akalona nje ilungu leqembu elijwayelekile. Numerically and based on recorded statistics, Zuma will impact. If they allow this thing to get out of hand, it will impact on the electoral results of the African National Congress. Ngakolunye uhlangothi umhlaziyi wezombusazwe uDokotela Meche Makgoba unombono ohlukile. Zuma's political influence in South Africa has been overstated, and I think it's high time this election should actually determine that the man is finished and he has no power to direct any political agenda in South Africa. Ephendula ngesimemezelo sikaZuma umengameli we-ANC uthe wonke umuntu waseningizimu Afrika ukhululekile ukuveza imizwa yakhe ngokuthi uzovotela liphi iqembu nanokuthi kungani evotela lelo qembu. We have noted what he has said, what he has announced, and that is as far as we are prepared to go at this point in time. And everyone in our country is free to express themselves in relation to who they will vote for and why they will vote for them. Njengoba ukhetho lusondela wonke amehlo azobe ethenjo ukubona isiphetho salolu daba. I-ANC KwaZulu-Natal ithi owabe ngumengameli waleli qembu neningizimu Afrika uJacob Zuma ukhombisa ukungalihloniphi leli qembu ngendlela ejulile lokuza emva kokuthi uZuma ephumele obala wadalula ukuthi angeke ayikhankasele i-ANC okhethweni likazwelonke ngonyaka ozayo. Kunalokho ke wanxanxa abalandeli bakhe ukuthi bavotele iqembu elibizwa ngokuthi umkhonto wesizwe. I-ANC KwaZulu-Natal ithi phoxekile ngalowo engomengameli ngaphambilini umnumzana Jacob Zuma. Ithi isinqumo sakhe sokuhambisana nelinye iqembu lezombusazwe sikhombisa ukuyiphatha budlapha ongaholele ekutheni axoshwe embuthweni. Leli qembu lithi uZuma okwenza lokhu nje kade eyilungu elithembekile futhi kuthenjele kuyena iminyaka eminingi. A former president and an outstanding leader of our movement announces publicly his decision to vote for another political party and effectively campaign for that party, which we view as literally divorcing the ANC and leaving the ANC to another political formation. It is also no exaggeration to state that this is a form of gross ill-discipline. I-ANC KwaZulu-Natal ithi leli qembu lisha uZuma linqanqela ukwesekwa lingumbombayi. Ngizonicacisela ukuthi why ngithi lo mkhonto wesizwe ekamsholozi umbombayi. Ngaloko ke ukwenze kwacaca ukuthi usezihlukanisile no-ANC, ngako ke usefaka amaphepha okuhlukana akaseyilona ilungu le-ANC. Le party kamsholozi ke ifonyishwe ngoSeptember and ukuvumile futhi ukuthi kwenziwe lokho ngomyalelo wakhe. I-ANC ithi nakuba uZuma esekhetha ukuyilaxaza kuhle kwenyongo yenyathi wamukelekile ukucabangisisa kahle isinqumo sakhe abuyele ekhaya. Eyindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Igosa le-NFP lithi inkomfa yeliqela ibibanjelwe eThekwini yonyulo obunkokheli bingekho mthethweni. uKenan Mdlentshe uthi uza kuqhubeka nokuba ngunobhala Jikelele walombutho. Iqembu National Freedom Party benezingqinamba. Leli qembu laseko wayengusondonzima ku-IFP uZanele kaMagwaza Msibi. Kuthiwa izinto ziqale ukubheda ngenkathi ehlaselwa i-stroke ngo-2014. Iqembu lahluleka ukubhalisela ukungenela ukhetho lomasipala ngo-2016. Kwathi ikhomishana ebhekelele ukhetho kuleli yanquma ukuthi balungise ubuholi beqembu.
Ngempela sonto amanye amalungu aleli qembu abambe inkomfa yokukhetha ubuholi eThekwini. Kodwa uKhanana Mdletshe osewunobhala jikelele kuleli qembu uthi umhlangano wangempela sonto ubungekho emthethweni. Bekumhlangano ongekho emthethweni futhi bekumhlangano ongamukelekile ngoba akulandelwanga imigomo nemithetho yeqembu. Ubuholi obusanda kukhethwa buthi ibona obusemthethweni. Asuspendiwe eqembini umsakazi asikulungisa. Noma yiliphi ilunga alinawo amandla lokuvuka ekseni lenza manje ngacabanga ngakho nandlela afuna ngakho bese kuthiwa lokho kusemthethweni. Ngo-2019 iqembu NFP lakhetha ubuholi obuphezulu enkomfeni eyayibanjelwe Lundi. Kwathi abanye baphikisana nalesinqumo esakhishwa ile nkomfa bethi umhlangano wawungekho emthethweni. Kwathi ngo-2021 inkantolo yakhipha isinqumo sokuthi ihambisana nalaba. Umhlazi wezombusazwe uthi bekufanele amalungu eqembu alinde isinqumo senkantolo. Bengaba umbono omuhle kuba bekuthiwa iqembu lilindile lezo ukuthi inkantolo ikhipha siphi isinqumo bese ke ukuthi uma kufika isikhathi lapho khona beya engqungqutheleni baye engqungqutheleni behlangene ukuze ubuholi obuzokhethwa kube ukuthi buyamukeleka kuzona zonke inhlangothi. Kuthiwa uma izinkinga zaleli qembu zingaxazululeki kuze kube ngoMarch ka-2024 leli qembu kungenzeka lingalungeneli ukhetho. Lodi Khateb, SABC News eThekwini. Umnyango wezokuthutha uhlanganyele nezinkampani eziyimele ngenhloso yokuqinisekisa ezokuphepha njengoba kuyisikhathi samaholide. Uhulumeni uthi izingozi zomgwaqo zikhahlameza umnotho wakuleli. Ngokombiko wanyakenye wezokuphepha emgwaqeni, ingozi zomgwaqo zinezindleko ezinkulu emnothweni, kanti ingozi ezibalelwe emaphesentini angama-60 zenzeka ngempela sonto bese kuthe ngama-40 zenzeke phakathi nesonto. We've got everybody who is here, from the car manufacturing companies, universities to tertiary institutions, stakeholders, including OBA, and the department, of course. We are here, all of us. Njengoba sesifikile nje isikhathi samaholide kaKhisimusi, umnyango wezokuthutha uthi usumi ngomumo ukwenza umsebenzi wawo. We are anticipating that those criminals that are actually now using our roads as criminal sites, they will also up their game. Nabe imonto ezincane uba bayibophezele ekuthuthukiseni izinga lokuphepha kulesi sikhathi. We've got seatbelt reminders now. As you get in, the trip gets started. The driver's app will remind the rider to go and put on their seatbelt even when they're sitting in the rear seats. Inhlangano ebhekela ukusebenza komgwaqo ithi inhloso yayo ukuthi lehle ngamaphesenti angama-50 izinga labantu abashone ezingozini zomgwaqo yize lokhu kungaba yinselele. The corruption that we're solving within the department, it's symbiotic in nature. You have the officials of government, you have the members of the public, you have the driving schools involved into the entire issue of ensuring that driver's licenses are accessed. Isibalo esiphezulu seingozi zomgwaqo kanye nemiphumela yazo lezi ingozi kunomthelelo omkhulu emphakathini wakuleli. Indleko zalezi ingozi zanyakenye zilinganiselwa ku 198.79 billion wamarandi. Beluphezulu uhwebo lwerandi eyimakethe izolo ngesikhathi kuvalwa eJohannesburg Stock Exchange. Irandi libiza u-18.52 edoleni lasemelika libe u-23.46 kupondo kanti lingu-21.24 ku-euro. Ipula laseBotswana libiza u-1.37 umphongolo. Ibiphansi inkomba yezabelo eJSE. Igolide libiza $2,022 i-ounce, iplatinum libiza $957 i-ounce. Uoyela ongahluziwe ubiza $79.03 umphongolo.
Enkosi ngokuhlala nathi sasibukele apha ekhaya jikelele kanti ngoku singena kwisiqendu sethu sezemidlalo. Itumente yoMzantsi Afrika i-20th Discovery Walter Sisulu Soccer Challenge ngoku ke sele inamaqela ayi-136 aphuma kuwo osithoba amaphondo quka ke nowamadoda nabasetyhini kunye necandelo lamakhwenkwe neminyaka engaphantsi kwe-17. There are elements that we have worked on them. One, it was to be honest to ourselves what we want to achieve, and also come hard on development. You know, development, it's a long-term play. On the women football, we've grown. I mean, we've got now 24 teams here, women football. We started with 6, we went to 8. We're not looking at the prize. The prize will come after, we just want to win. Every year I get demand. Next year we'll start the under 15. There's a demand. We used to play here with under 17, with 20 teams. Now it went to 46 teams. So now we need to spread the wings to all the corners of Soweto. Tsela e ke sebeditseng ka yona ke korile di-goal tse 3. Then ha ke qeta go di-goal tse 3 ka ba le di-assist tse 2. Ntho e entse hore team ya rona e kgone ho wina di-goal tse 7. Ngelixa indebe yehlabathi iqhuba eFrance bekushiya nomama ukondla ukhuphiswano lomculo wolwekitjo. Isikolo ke samabanga phakamileyo iSolomon Mahlangu High esizinze eKariega eMpuma Koloni siphumelele isiqingatha sesigidi serandi kokunikezela kwaso kwingoma zekwitjo. Eli ligwitjo laziwa njengophambili ngewar lidumile kakhulu apha eMzantsi Afrika. Eli gwitjo lidlale indima enkulu ekukhombiseni ijaji zeenkampani zabucala ukuba esi sikolo iSolomon Mahlangu siphumelele. Ngoba ndiyalithanda ucula gwitjo because of ndihlala kabantu abaculayo. Nefamily yam ndikhule kuculwa ekhaya nasecaweni, yilona ndilithanda ucula ke ngoku. Igwitjo ndiyalithanda as much as ndinetalente lokucula. That's why ndilithanda igwitjo. Waye ndikhule ndicula nami not kakhulu kodwa i-child yami bengingathanda ucula, ngithanda udlala izinto ezidlalwa ngabanye abantwana. Utitshala kunye nabahlali bakulokishi yakwaNobuhle nabo bachulumancile ngezi ziphumo. Ngela xesha bendivuya bendonwabile ngoba ke ngoku siye saprepare nabantwana eziklasini and sonke bekuba mnandi xa siprepare, so ukuthatha ii-videos sesifake kwi-website yaka-MTN iye yayinto endivuyisayo. Naso isikolo sabafundi abangaboni kakuhle ikhanyisa sizenzele igama kwingoma zamagwitjo. Mina ngumulu mama Ngicabanga ukuthi kulula kuba ukuthi bakompete nezinye izikole ngoba ukhumbula ukuthi labantwana laba abanye babo ilabantwana laba esibarejectayo thina as a society. So uma sebehlile esikoleni bebodwa bafeel comfortable and then now they use music to communicate and also to express themselves. Neqela iAfrican Bombers lakilokishi yaseZwide nalo liphila ngegwitjo emoyeni. Xa kugwitjwa into eyenza ukuba noba ubungekho kule nto ngokwengcinga but igwitjo liza kuthatha likwenze likubeke kule ndawo uphilwa kuyo ngoku nokuqinisa inhliziyo xa ubusoyika. Aba bantwana besikolo iSolomon Mahlangu banathemba lokukhusela lembasa bayiphumeleleyo kunyaka ozayo kwaye bazithembile. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.
Samukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele kanti mangabe siqhubekela phambili nezindaba esiziphethe namhlanje uma sekuyisikhathi samaholiday asehlobo kuvamile ukuthi senyuke ngesivinini sibalo sabantu abalimalayo abanye balimala ingozini zomgwaqo abanye bayithola ke behlaselwa imigulukudu kanti kwesinye isikhathi ukuhilizisana phakathi kwabantu kuholela ke ekutheni bagcine belimazana ngezikhali ezahlukahlukene konke ke lokusho ukuthi ke izikhungo zezempilo kanye nezisebenzi zibhekana nomsebenzi onzima wokwelapha nokuhlenga impilo yabantu kulesi sikhathi sokuphela konyaka ukuze ke siqonde kabanzi mayelana nezinhlelo zomnyango wezempilo ezimayelana nokulungiselela kwawo kulesi sikhathi semukela ke iphini likangqongqoshe wezempilo udokotela uSibongiseni Dlomo. Dokotela uDlomo sikubingelele sikwamukele lapha ekhaya Jikelele sibonge kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kuseni. Sibingelele msakazi sibingelele bonke ababukeli nabalaleli bakho. Dokotela uDlomo ngeshwa ke kuvamile ukuthi amagumbi ezimo eziphuthumayo nalapho kulashwa khona abantu abasesimene esibucayi abematasa kakhulu kulesi sikhathi samaholiday sehlobo ngeshwa nazi nezingqinamba zokucisha kogesi ukuvalwa kwamanzi ngapha kuphazamisa kakhulu ukusebenza kwesibhedlela yiziphi nje izinhlelo eninazo uqinisekisa ukuthi umsebenzi wenu awuphazamiseki? Msakazi sicala lapha yana emgaqweni njengoba usushilo kunokuthi abantu bayenyuka baya emakhaya kube khona umthamo omkhulu wezimoto emgaqweni lapho ubona khona kukhona amaphoyisa i-traffic department umnyango we-transport nathi ke silapho ngoba imigwaqo emkhulu ekhona ezweni kusukela ku N1 kuze kushaya ku N11 leyo mgwaqo iba busy kakhulu so kusenzela ukuthi noma ziba khona izingozi esifisa abantu zingabe ziningi kuba khona lapha emakhoneni nama-ambulance wethu azotshala nje kule migwaqo yonke izoba yi-1500 wama-ambulance azobe khona kuwo wonke ama-province ukubanga ukuthi lo the wavelelwa ingozi emgaqweni noma esimweni sezimoto akusona kungathathi isikhathi eside ngaphambi bafike esibhedlela kube khona usizo oluphuthumayo so lokho nje kukhona into esesithi ngokwezempilo i-golden hour ukushesha ufike nje kumuntu olimele engakapheli i-hour elimele kuyasiza kakhulu onesi ama-paramedics bazokumbhandisha bafake i-drip ashesha afike esibhedlela. Number 2 ukhulume kabanzi ngale ndaba ukuthi abantu siyasibona besijabulisa kuze kweqe kanti bejabulile kukhona abafuna ukuthi bagwaza abanye badubule abanye bese bamthamo omkhulu abasebenzi bethu ingakho nje sibabonga abasebenzi bethu lapha ebhedlela uma-ambulance abangazothatha lutho nje ikhefu abanawo neza ama-leave ngoba sobe sicakeke kakhulu yebo zikhona iy'bhedlela esesathola i-exemption ugesi ungacishi futhi ke uzosisiza kule ndawo eziphuthumayo ama-emergency kodwa number 2 khona nama-generator afikile ukusilekelela ezindaweni kuyaqhubeka nokuthi kube khona iy'bhedlela ezingafakwa ngaphansi kohlelo lwengcindezi kagesi ukuthi ucishe kuzona kodwa kakhulu ukubonga nabasebenzi bethu abangazothatha ama-leave nokuthi sibafisele ukuthi noma besebenza kunzima kangaka kodwa nabantu bethu emphakathini behlise iy'ngozi bengase kwenzeke zingenzeki bavimbe ukuthi kwenzeke iy'ngozi ezoba nomthamo omkhulu abantu abalimalayo nabafika ezibhedlela zethu. Dr. Dlomo ungasho ukuthi mhlawumbe ukusetshenziswa noma ke ukuphuza kwamanzi amponjwana nakho kuba nomthelelo omkhulu ekutheni ama-ICU kanye nezindawo nezibhedlela zigcwale kakhulu ikakhulukazi kulabo abantu abasuke behilizisana ngezikhali kusuke kukhona iziphuzo okusamponjwana okusuke kukhona. Uzokhumbula msakazi kwake kwenzeka sathi sinelokhuzana sine-COVID kakhulukazi saba nengcindezi ukuthi ake kuvalwe utshwala ngoba sasifuna ama-ICU abe available ahlale ekhona for abantu ababekade bephethwe i-COVID bevalekile ey'fubeni befuna bayophampwa bafuna bayonikeza umoya kwakuheleza umoya ema-casualty ngaso sikhathi kuvala utshwala abantu ababekade begwazene abedubulene abantu bebehleli baqabane bedla utshwala babo bendawonye kwaheleza umoya sancipha ilokhuzana iy'moto zazingenisa abantu belimele noma begwaziwe noma bedutshuliwe ebhedlela kwancipha-ke nabantu abangena ema-ICU ama-ICU wonke imibhedi nako-high care iba khona isisiza kubantu ababephethwe i-COVID so kuye kusho abanye bethi pho nani ngasale ngani sesivala unomphela utshwala ngoba kanti kuncipha kangaka abantu abalimalayo
akukho ke emandleni ukuthi sivala utshwala unomphela, kodwa nje sinabo ubufakazi bokuthi abantu bebejabule kweze kweqa bayadubulana, abanye bagwazane, abanye bashayele budedengu bese kugcwala ama-casualty, kugcwala ama-ICU, kugcwala nama-high care. So ngempela utshwala bunawo umthelela wokwandisa ingozi nokushona kwabantu, abanye ngeyingozi emgaqweni nabanye behlala nje emakhaya ngoba usephuze kakhulu, kube khona ukuthi usenenhliziyo encane yathukuthela kwazi omunye yadubula omunye. Uma ngabe-ke sesibheka nje Dr. Dlomo ezinye-ke ey'thinta ezempilo, umnyango wezolimo usanda wexwayisa ngokuqubwa kwesifo samarabi laphaya KwaZulu-Natal kanye nase-Eastern Cape. Engabe siqapheleke nini-ke lesi sifo nokuthi zithini iy'mpawu zaso? Kodwa-ke kakhulu leso sifo sisizwa iwona umnyango waka-agriculture ngoba ibona bahamba phambili ukugoma izilwane lezi esisondelene nazo kakhulu thina izinja, amakati. Kodwa kumuntu othi asiqale nje kanje, asithathe ngokuthi moke walunywa inja, leyo nto ungayithathi ukuthi hayi inja nje yami ngijwayele, mhlawumbe inje ungayazi ukuthi igomiwe yini. Asisondele ngoba kuyathatha imizuzu emincane kabi ukuthi uphathwe ikhanda, kube khona lokho uba nesiyezi, omunye azahlanze, kanti sekuze kwahamba kwayomngenela kwafika ebuchosheni bakhe. Siyakwazi ukusheshisa silaphe ey'bhedlela uma abantu besheshe bafika. So asingakuthathi kancane ingane meyiqedwekile yalunywa inja, mhlawumbe kakhulu lezi abangayazi noma ekhaya abangenalo ulwazi noma igonyiwe yini ngesifo samarabi, ukuze basinde abantu baphephe, sikwazi ukusheshe sibelaphe uma kunjalo, kakhulukazi lama-province osushilo umsakazi ukuthi ithe ukwanda lesifo samarabi. Usakhuluma ngayo indaba yokugoma kwezinja. Engabe-ke nizophuma umkhankaso yini ukuthi niyigomeke izinja, ikakhulukazi njengoba phela kuyize ivame ukuba nalesi sifo futhi kuyisona silwane-ke sifika kakhulu nabantu? Uzongifaka enkingeni umsakazi uma uthi angichaze noma sizophuma isigome, ngoba ukugonywa kwezinja, amakati nazo lonke izilwane ezithwala isifo samarabi kukwenziwa enye i-department esondelene nathi, i-Department of-Agriculture. Angizazi nenhlelo kahle hle kodwa zokugoma, kodwa uma sekuphume ikhwelo lokuthi ngapha nangapha ngokuhamba beqaphela, bakhona abeluleki nabasebenzi baka-agriculture bakhona ngey'godi. Uma bethola ukuthi ngala engathi ucakile noma ngala funa bagome, babe nalo uhlelo. Ngeke ngikwazi kahle ukukhipha imininingwane ukuthi inhlelo zabo zokugoma mhlambe zihambe zafinyela kuphi noma bazophuma babheke ngamaphi kule simo esikusona na. Kodwa ngiyazi ukuthi baphezu kwazo bayakwenza lo ngoba sisuke belekelela kakhulu nathi ukuthi singathwali umthwalo omkhulu wabantu abasebengenwe isifo samarabi. Sesiphatha-ke Dr. Dlomo, uthini nje-ke umyalezo eniwubhekise emphakathini kulesi sikhathi amaholide asehlobo njengomnyango nje wezempilo kuzwelonke? Ukucela nokunxusa umsakazi ukuthi njengoba sesize sadedela abantu bethu abanye bangawathatha ama-leave, kakhulukazi sibabonga, singeke sibayeke ukubabonga abasebenzi bezempilo, asibalekelele nathi ngokwehlisa iy'ngozi engase zingabi naso isidingo. Le nto esiyakuyibona abaka-transport ukuthi ungahambe amahora ngaphezu kwamabili emgwaqweni ungatholanga ikhefu, ukuphume nje ushawe umoya, ungasebenzisa amanzi amponjwana uzoshayela, nokuhamba ngesivinini esikahle. Imigwaqo ihlala injobi nje, ithina esishintsha isimo bese kuba khona iy'nkinga. Siyacela baqaphele kakhulu nokuthi nje ukujabula kwethu akuhambe kahle phela, kungahambi nokuthi phakathi kwako sekunokuthukuthela ukubanga sidubulane sibulalane bese kugcwala umthamo omningi wabantu ey'bhedlela. Kuyacindezela kakhulu umnyango wezempilo, kuphume ney'mali ey'ningi, sesigijimisa abantu ukuze kuphume namabhanoyi ukuthwala ababe nenhlekelele enkulu endaweni ethile, sibaphuthumise ey'bhedlela ngoba sizama njalo ukuthi basheshe balapheke kungakapheli i-hour leli belimele. So siyacela nomphakathi usilekelele, balalele imithetho yemigwaqo, bayikhuze nabo bayithibe ekutheni kube khona nje ukucasuka okungekho isidingo ongabanga ukuthi bese thatha isibhamu kujatshulwe adubule noma agwaze noma abulale omunye ngaleyo ndlela. Siyabonga umsakazi. Sibonga kakhulu-ke Dr. Dlomo ngesikhathi sakho namhlanje kuseni nje, sethembe ukuthi sizoke sibone ama-cases ethu kwehla-ke abantu abaphuthunyiswe ey'bhedlela, abantu abalimele kanjalo semgwaqeni, ngoba naye solo sike saxoxisana nongqongqoshe-ke wezokuthutha naye sinkankanya nalolu daba lokuphepha ngalesi sikhathi-ke samaholide. Sikufisele nje nosuku oluhle. Nawe msakazi, sengithemba wena kakhulu ngoba umhlalo lapha emoyeni usinyusela abantu bethu bandla baqhubeke nokuziphatha kahle. Siyabonga. Yebo baba, sizokwenza njalo nje, siyi-SABC kuwumsebenzi wethu ukusabalalisa ulwazi nokuthi siqaphelise umphakathi. Sibonge kakhulu.
Mbukeli ke lo besixoxisana na iphini likaNgqongqoshe wezempilo uDokotela uSibongiseni Dlomo. Sixoxisana naye ke mbukeli mayelana namalungiselelo omnyango wezempilo okuhlenga impilo yabantu kulesi sikhathi samaholiday okuphela konyaka. Masixoxisana naye ke esikubalulile ke noma yena akubalulile yikho lokho njengoba sazi ukuthi umnyango wezolimo kubukhipha isexwayiso sokuthi kunesifo samarabi esithe ukuhlasela lapha eEastern Cape kanjalo naKwaZulu Natal. Uyasho ke uDokotela uDlomo izimpawu zamarabi mbukeli ukuthi mangabulunywe yinja ongayazi noma ongazi ukuthi igonyiwe noma igonyiwe kuyasiza ukuthi uphuthumele ngasesibhedlela. Izimpawu zokubona ukuthi lesi sifo ngabe sesekungenile yikho ukujuluka, uyasho ukuthi ukuphathwa yikhanda, abanye bangaze bagcine sebebuyisa nokubuyisa. Ngakho ke uyaxwayisa, uyacela ke uyanqanqa umphakathi ukuthi mangabe ingane ilunywe yinja noma nawe mbukeli ulunywe yinja nisheshe ke niphuthumele ngasezibhedlela. Amanzi amponjwana uyawabala naye ukuthi ayizizathu esikhulu esidala ingozi emgwaqeni kanjalo nabantu ke abalimanazanayo nje mangabe kuyisikhathi salama holiday ngenxa yophuzo ke olumponjwana. Uze wenza nje ke isibonelo ngokuthi ngesikhathi seCovid-19 kwabonakala zehla kakhulu ke izibalo zabantu ababephuthunyiswe ezibhedlela nasema ICU ngenxa yokuhelizisana. Lokho ke kwadala ukuthi ngaleso sikhathi phela kwabe kuvaliwe ke usetshenziswa kukatshwala. Besixoxisana naye ke mbukeli ke nawe siphinde nje futhi sikuqaphelise ukuthi siyacela ukuthi niphephe ngalesi sikhathi ke sama holiday nenze isiqiniseko sokuthi ngaso sonke isikhathi niphephile. Okwamanje ke mbukeli sonke ke qunga seyitolo emva komzuzwana sobe sesibuya. Siphinde ke sikomkele mbukeli lapha ekhaya Jikelele, sibonge kakhulu ngokuthi ke uhlanganyele kanye nathi. Kholosa ingxoxo ngibe nayo nephini likaNgqongqoshe wezempilo. Uyasho ke ukuthi ngalesi sikhathi sama holiday ingozi zibaningi emgwaqeni, zibaningi izibalo zabantu abangenayo ezibhedlela ngenxa yokuthi belimazene ngenxa yophuzo olumponjwana njalo njalo. Kanti sesiyabona ukuthi ke esakhuluma ngalolo daba nalapha ke kwa South African National Blood Service sebekhiphe ke isicelo benqenqa umphakathi ukuthi uze uzonikela ngegazi ikakhulukazi ngalesi sikhathi ngenxa phela yazo lezi ingozi kade sikhuluma ngazo ukuthi ziyenzeka kakhulu kudingeka khona. Uyabona nje kuyashiya ukuthi uma ngabe usuku lapha yana ukudonate igazi mbukeli ave kuphephile. Ayikho iriski ebakhona ngoba uyaxilonga ngaphambi kusatha nje imizuzu engama30 kuphela, only 30 minutes ukuthi uhambe uyonikela ngegazi. Phakathi kwezinye mbukeli izinto abazikhankanyana into okubana nje khokha lokhu singena kulo ixesha leziyunguma njengokutshila into okubana zithe iqolo ukuxhaphaka iziganeko apho sibona ezindleleni into okubana kusabalala igazi. Bayatsho ke into okubana mbukeli esona stock abangenaso nguye utype B+ no O, elo hlobo logazi. Bayanqanqaza ke mbukeli into okubana no blood O bangaba mhlambe uyazazi into okubana ku blood O sondela ngasentla kuba kaloku wena mamtshali xa ujonga ublood O uyakwazi ukusebenzisana nabantu balapha eMzantsi Afrika because uninzi lwazo uyakwazi into okubana lu-align negazi lakho ungumuntu. So siyacela impela umphakathi mbukeli ukuthi ke nje niphume ngobuningi benu nihambe niyonikela ngegazi. Ave kubalulekile ukunikela ngegazi ngoba wazi makhulu yazi nawe ngelinye ilanga ungayithola usisengozini ube uwodinga leli gazi ushoda ngalo. Kanti ke phakathi kwezinye izinto bayathi into okubana ubangaba bangakwazi udonate igazi, that is 3,000 ngabantu abayi 3,000 abangasondela ngeneno banqonqoze eminyangweni bathi sifuna udonate igazi ungabonakala umahluko omkhulu kakhulu. So siyacela babukeli uba ukhona usekhaya nceda omnye kaloku nesixhosa siyatsho uba umuntu ngumuntu ngabantu, nceda unikele ngegazi lakho. Imininingwane eminingi ngeke bangayithola nje ukuthi baguglishe lapha ku South African National Blood Service ukuthi ubone mbukeli mhlawumbe ukuthi siphi isikhungo esiseduze nawe lapho ungahakwazi ukuthi uye khona uyonikela ke ngegazi. Okwamanje ke mbukeli sothi ngeke qhu futhi eyitolo siyabuya emva komzuzwana. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi usasibukele apha ekhaya Jikelele. Abahlali baseSouth Bane Freystata baxhalabile ngenxa yamanzi amdaka wetepu abawaselayo
Umhlali ke osele ekhulile ukhalaza ngelithi kuyanyanzeleka ukuba ahambe umgama omde efuna amanzi acocekileyo. Bukeli akupheleleli nje kubeni namanzi angcolileyo ngoba ke aphinda angaphumi kwawona. Yintoni kanye unobangela wale ngxaki kwaye ke iya kusonjululwa nini? Ukuba banzi ke siqhagamshelana nosithethi okanye nesithethi sebhunga laseMangawonke kwiphondo laseFreystata, umnumzana Qondile Ketama. Mnumzana uqondile, masikubulise sikwamkele enkqubeni. Manibulise ndibulise nabahlali ekhaya. Mnumzana uqondile, kubhlungu kakhulu uvuba umhlali kuphuma amanzi angcolileyo kweli xesha. Ingaba mhlawumbe kwenzeka ntoni kanye njengokolikhala uluntu lwale ndawo? Indibisenzeka eSouthpan kweziveki ezimbalwa ezigqithileyo. Ibiyile nto esithi i-pipe burst kuye kwagqobhoka ke umbhobho phaya. Apho khoyo abantu ii-team zethu ze-engineers baya bafika bayilungisa lento. Ngoku kunale meko yokuthi lento sibiza iskawari xa amanzi ezawugcwala ipipe ayathanda ukuba brown. Kodwa emva kweentsuku ezimbalwa, I'm sure ezimbini, siye saya sasikholiswa sabona ukuba noko amanzi nequality iimprove kakhulu. Enye into kukuba siyayiklina ke nala reservoir ephaya eSouthpan apho khoyo senzela ukuba kube ne-equality yamanzi for ixesha elide. So siye sangqengqeza ke sacela ukuba basixolele xa siloku silungisa njalo abahlali. Saya ke sajonga ezinye indawo ezifana i-Olcation, iShekeshe, savulela amanzi self sabona ukuba aphucukile kakhulu. Xa usithi into yokubana kunengxaki nemibhobho kunjalo nje kuyabonakala into yobana amanzi nawo akacocekanga njengomhlali othi yena funeke ahambe umgama omde ukuze afumane amanzi acocekile ngelinye ixesha angaphumi. And amanzi kaloku ngeyona nto ibalulekileyo because khona nabanye mhlawumbe ekufuneka bephekile besele ipilisi. Ingaba nibekwazile into yokubana nibazisa abahlali ngale ngxaki kunye namanyathelo enithena wathatha uqinisekisa into yokubana amanzi ayafikelela kubo kwaye akho monakala kweli xesha? Siyathetha nabo kakhulu, sithethe ke nabahambisi pha i-regional office yethu xa kunengxaki nabo sinendlela esithetha ngayo nabahlali pha. Kunabantu ii-committees esihlala nazo because ngelinye ixesha into ezifana nee-updates ii-public notices asifikele kubo bonke abahlali. Ke siye sizame nokuthi amakhanselara ethu azame ukuthetha nesizwe babe nee-public meetings bayenze nale nto esiyibiza kudala i-loud hailing because asingowonke umntu okwezinto ze-social media. So si-improva i-communication yethu kakhulu ukwenzela okokuba abahlali bavisise ukuba kwenzeka ntoni because ngelinye ixesha abazi abanye nokuba kunombhobho ogqabhukileyo and then emva kokuba ulungisiwe xa amanzi egcwalayo azawuqala abe brownish and then ekuhambeni kwexesha abuyele phaya. Yes, into yokuphana ngamanzi yona yingxaki kakhulu supply interruption because zikhona indawo apho khona uzawufumana ukuthi njenganamhlanje kunale ndawo kuthiwa yiKhalib Mutsabi khona apha eBloemfontein apho khoyo ugqobhoke umbhobho omkhulu kakhulu. Ngoku asazi okokuba kwenzeke ntoni apho because abo bahlali abalapho abanye babo singobahlali basemthethweni. Ngoku siye ngelinye ixesha singxengxeze sicele nokuba abantu bangathemparani nale infrastructure yethu okanye yona le ezipipe because ezinye ngeli xesha uye ubone okanye usole okokuba ziqhekezwa ngabomi. So yenye into i-campaign esibhizi ngayo yokuthi sicebise nokufundisa abahlali ukuba xa umosha anything enokwenza nomasipala wazi uba ulimaza kwawena because yonke lento kamasipala isetyenziswa ngabahlali. Siyaqonda nje bana ucity manager weso sixeko umnumzana uSilo uye wadibanisa wenza indibaniso engxamesikileyo ebutsheni balenyanga kwinzame zokuqubisana nalomkha wamanzi. Ndiyaqonda into yokubana ngoku ku-how far with i-progress abahlali balendawo bazawafumana nini amanzi acocekileyo kuba ndiyaqonda into yobana naqiniseka into yokubana kwiveki yokuqala kaDisemba kuyobe isombululeke le ngxaki. Ingaba bazawubona isombululeka nini? Le besibizele yona ke ucity manager ile yaseMaselsport apho khona ke besibhizi ngereservoir. Ireservoir yalunga kwa ngelo xesha ndicinga ukuba sathatha amalanga amane kodwa apho khona ke besiphana nange water tankers kodwa yalunga amanzi ane quality asikoni kakhulu amanzi abantu bawufumanayo.
kunezinye ke area njengale nithetha ngayo eKhalib Motsabi ngumsebenzi omkhulu kakhulu ozawuqala namhlanje ukuthi kulungiswe phaya ozawulungiswa ngaba bethu esisebenza nabo okanye i-service providers zethu eze-Val Water bona ke bazawulungisa and then sizawusoloko sithetha ke nabahlali ukuba bakuphi na sebezawugqiba okanye khona into kufanele siyithethile nabo kodwa le city manager ebesebenza ngayo ngiyase-Muscle Sport enye ye-reservoirs ezethu ezinkulu kakhulu ezithi xa ve ubuhlungu okanye zingasebenzi kakuhle ubukhulu babantu base-Bloemfontein North ne-part e-South babe nengxaki yokuthi bafumane amanzi kodwa ke ndithetha uba siye sawulungisa lomba silibele ngawo sisebenza ukuya phambili ngezinye ii-challenges esinazo nje ezisoloko uzawufumana ukuthi kunapha apho khona kufanele kulungisiwe kune-leak and all that lo msebenzi uphumela phambili every day apha ku-municipality. Mnumzana uqondile ndiyakuva into yokubana ukhankanya into yokubana ezinye zendawo ezithe zachaphazeleka ziye zafumana ii-water tankers. Ndiyafuna uqonda into yokubana kuyo le ngxaki yamanzi ingaba mhlawumbe phantse zonke indawo ziye zakwazi into yokubana zifumene isisombululo sethutyana okanye unganabisela ngezisombululo enithini nazo ezethutyana uqinisekisa into yokubana niyayisombulula le ngxaki nakubeni ke nisajonge the long term solutions. Le sine i-program yethu ye-maintenance apho kona sizawutsho sibhizi sijongane nesi kakhulukhulu ii-reservoirs zethu zizo sibhizi nazo kodwa asisebenzisi sodwa sisebenza naba abamanzi okanye i-board le i-Val Water because ngabo kakhulukhulu abaphana ngamanzi kwi-Bloemfontein kodwa ii-team zethu eziMangaung Metro nabo abe-Val Water ziyavana kakhulu basebenza bonke ngexesha elinye apho kufanele kusebenze i-Val Water khona siyadibana sithethe sikwazi nokucebisa abahlali apho khona kusebenza iMangaung Metro siyathetha sidibanise ingqondo kodwa ndizama ukuthi ke ngumsebenzi omkhulu kaloku le nto eyamanzi and ngumba ujongane ne-South Africa yonke siyiMangaung Metro sizama ngako konke ukuba abahlali bafumana amanzi kakhulukhulu uninterruptedly ngamanye amazwi ngaphandle kokuphazamiseka. Enye into ebalulekileyo kakhulu ukuthi fanele kube neenkozo esizifumanayo ngamanye amazwi abahlali nabo fanele bahlawule iinkozo ukwenzela okokuba le nto esithi i-maintenance ikwazi ukwenzeka lonke ixesha. Ingaba nijongene mhlambe nengxaki yesiseko esingundoqo esidala that is i-infrastructure kwaye ndiyakuva into yokubana uyamemelela uluntu into yokubana luhlawule inkonzo. Ndiyathanda into yokubana uphoswe amazwi okulumkisa uluntu njengoko kaloku sikwixesha leziyunguma siyaqonda into yobana uluntu luzawufuna mhlambe ukusebenzisa izinto ezifana nokuqubha kwi-swimming pools. Ungathini mhlambe amazwi njengowaphoswa kuluntu uqinisekisa into yokubana bayawonga amanzi ngeli xesha likaxakeka? Into ebalulekileyo kakhulu leyo nakuzo zonke i-statement i-updates nalapho sithetha khona siye sithethe ngokuba abahlali bawonga amanzi because ayanqaba okanye senqabile kakade and enye into ukuthi sizama ukugcina ii-reservoirs zethu ziphezulu kakhulu zikumgangatho phezulu ukwenzela okokuba ngeli xesha lonyaka ekakhulukhulu apha ehlotyeni i-demand iphezulu kakhulu kungakoko ukuthi lonke ixesha xa sithethayo siye sicele abahlali ukuba mabanakekele amanzi bangamoshi and kwezinye indawo njengaphaya uthetha ngayo yapha i-Muscle Sport apho khona kuneproblem e-Northern part eBloemfontein siye sabacela nokuthi bake bamise kancinci nge-swimming pools and so ufikela ii-reservoirs zethu noko ziresponda kakuhle nokuthi sikwazi ukuphana ngamanzi basic amanzi bavisise kakhulu siye sabona ii-reservoirs zethu zigcwala and xa ndithetha nawo nje imeko ibuyele esicingeni futhi imeko ikakuhle siphana ngamanzi ngokuqhelekileyo. Masibambe ngezibini ngexesha lakho siyathemba into yokubana le nyewe izawusombululeka ngokukhawuleza okudibene nonqama. Enkosi kakhulu mnumzana. Sibulele. Right imbukeli we-Ekhaya Jikelele lowo ke besithetha naye besithetha nesisithethi sebhunga laseMangaung kwiphondo lase-Freystata umnumzana Qondile Khedama esixelela ke mbukeli ngenkqubo abazimiliseleyo uqinisekisa into yokubana baza nezisombululo kwingxaki equbayo phaa kwisixeko saseMangaung. Masithi qhwike sibhatala amatyala aqiniseka awugungqi bukele i-Ekhaya Jikelele.